3. Hey guys, ini sung sprite challenge kali ini. Je sekarang nung banyak. Bohong ke punishment maya. Gazel second by third. Kenai borong ke punishment tongo. Punishment toma buta buk salahnya. Punishment ke asok basa 10 bar mak kayaknya. Second by third. First ke kayu nai asok basa. Tabok sung challenge kali ini ha. Naik tungdi pesa jorak. Tabok sung challenge ini ha. Omona, 3 kan tongo jon kaisa. 20 rupiah jar. 20 rupiah jar. Just kan nong banyak. Mau ke asok basa kayu nai ya. Je second by third ke asok basa. Borong ke 10 bar mak kayaknya. Naik tungdi. Jadi ready 1 2 3 pro ke. Om hak kerong kelong man aja. Ready. Ha? Makan gopong ke pani. Phao ke phải kalau ta. Ready. Joto ready deh tadi. Ready. 1 2 3. Mak kesaru ya. Pas. Pas ha taborok sebab sekian nai legra. Mulai dah kah? Second ke 5 bar, last ke 10 bar makan ini dah. Second. Payah kah? Mesti kah nai legra. Oh penguasa, kasus pun itu kau ni. Asa, ya sih tadi dorong lah. Baten bar makan ni ya. Bawa pay bar, agak pas. Kasih ya kau ni. Telu nung paris benar. Jak pelas hamba. Ni lebih ketemu dia. Dari tadi nus deh. Ada kepala saya hai belum ha. Tabung kaso basa kan hindi masalah sti uro zaka kuaro kalisna aso basa atau zaka basa nge kalmi ya Yang diketik bang apa ya nak? Ni rasta febla Oh diketik bang dah. Ni rano si sus khare bla pop de he nge tabung sun khalenya ha aso basa phade Dari Among ke angka pas mazak among ke second ni bong ke 5 bar mak kasna among ke third last ha bong ke 10 bar mak kasna so basa dari kare tu wajah lagi na kare bong ke second bong ke last tei besok bahasa lans khale nyai moto patlo ke khale nyai nai jobe subscribe ke dona subscribe khaje joton hamma